iti tunggal pitik ki puso, kada guruura yung istorya. Welcome iti detay programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ing istorya. Natayan dagiti nakalugan kakadwa. Pumanaw tayo dito yan. Sabay nga dadumtang ang polis. Patakti ka raw. Lumugan kayo at lagos ka dagiti lugan nyo. Yawag kumatan tayo kini Boss Magno. Hello, Max. Boss, talpasan. Awanan problema nyo. Sigurado ka? When, boss? Awan lakit di tinakalasat katakwada. Good. Agraman konvoy da. Rinatrat mi amin ida. Ngam kasanwa masiguradom. Hinasid kanyo ida kat sinigurado yon at tayo ni Mayor Mondragon. Saan mi nga inasitkan, boss? Angam awan lakit di tinakalasat katakwada. May saka mo da tonto, Max. Boss, San yung matgay masinigurado anatay? Di yung matgay minasidgan kan pinanak. saan kayo amadanagan, boss? Dinto pa nakabalas dagiti bodyguard na. Oh, agalwad ka, Max. Oras asibibiyag ni Mondragon. Si Katikalik asibibiyag. Oh, sumangka utro a Max. Gamsapay na ko ba? Tanatayan ti awanan bain a Mondragon. Isut siit itidalan ko. Asido ka tada ito eh. Hello? Huwag sir, ni Doña Caridad da ito eh. Adya, ay saan? Huwag, huwag sir, huwag. Ay, Marlon, Marlon iho, umay ka, mapantay di ospital. Dagiti pasurot ti demonyo. Agbayad ti adda iti likudan tinapasamot kan papa. Awanan ti sa bali iho. Dayjay lakit di amagno. Mama, May sa tirason, wano ka po na. Politika. Makipagrig na ang iti napasamak, Marlon. naulpit da Stella. Patsak, nagbayad tumutla ang dagiti nag-aramid iti daytoy. Pud na dayta. Singiran mo't lang idda ti Diyos. Anya ti ko na dagiti investigador. Awan pa eh. Ngam, nabilag ti armas dagiti nang sanab kada papa. Kasta ka di, Agsumbangir nga igid ti kalsada tinang pwestuan da kano. Dagiti nang sanab kada papa. talaga arantada ti mangpatay ka ni Mayor. May sa ti amumi ang motibo. Politika, ha? Pada kadipay sa bali. Kat ni Daddy, tinapig sa akalaban ni Mayor. Nasken kadipay asong batak dayta, Stella. Marlon, Saan kang agdanag? Saan kami nga gibalas? Ken awan saksi iti napasamag. Ngamno saan man apanawan ti mangibutaktak. Paspasamak to, Stella. Sa di numanan tinagkapwam, Stella. napanak nakipagrik na kada Marlon, iti pa nakapapatay ni Mayor, Daddy.
Saan ka di ngay bagakinggan? Saan ka makisinagad iti dahi a pamilya? Sorry, Daddy. Iti da ito'y aguntaway. Supringan kayo. Anya? Talaga ka ding agpakadakas kayo. Tamay turadyo pa yan, ti pumatay. Anya ka di sasawa, Miss Delay, ha? Saan ka kriminal? Amok. Saan ada kayo mismo ti agar-arami? Ngamda kayo ti mangbilbilin kadagiti tao yun. Anya ka di dahi saasawam? Awan na mok, iti bagbagam. Ako saranak ang may sa kriminal nga amam? Saan ko akayat mapukaw kayo iti dandag? Anya ti sasawam? Nariknak ti saam. Kanladingit iti kaunggan damarlon kan mamana. Kat saan ko akayat? Alak amag tumot na ita. Anya? No saan man mapasamak ti kasday kada kayo. Sigurado mabalot kayo. Anya ti sasawam mo, Miss Tila? Daddy, no saan kayo man amadusa dito'y rabaw ti daga? Kan maitarayan wenong makaluban nyo ti baso nyo. No maitarayan nyo man ti baso nyo. Di yung maitarayan ti panong sa ti Diyos. Sumardenggan! San ko na magustuhan dagiti ibagbagam? Anya ka di dagitang ibagbagam kanyak nga amam? Saanan anas kan nga ibagag, Daddy? Amok nga amuyo ti baso nyo. Kasta tinaybaga na kanyak, Max. Boss Magno, talaga da kayo ti atatanda. Awanan sa bali. Nagruna kat masungad ang ti eleksyon. Rayan niya ti magbagada taawan, ebidensya da asyak yan da iti likodan ti amin. Yan boss, nangrugin ti panang tira da kada kayo iti radyo. Mapadag tumat iti radio station. Ibagak at ipamabasol dawin do atap na kanya. Kat politika laeng. Kaya dadadaalan. Tinagan ko, dagiti kalaban ko. Boss, Kat nalabi. In sakripisyo dati mayor, tapno madadailak. nasayat lang no kasta, Mayor. Kasano no aramatan da nga isyo ti pan nakapapatay ni Mayor. Tapno maabak kayo latta. Aramatik mati kwartak, Max. Ato pa'y lang di mamusmusan? Dagkan ti maaramidan ti kwarta. Ada singasing dagiti kakadwa ni Papa iti partido, Mama. Anya day ta, iho? Ipagnatayo kano iti sangot ti mansyon ni Don Magno, tilungon ni Papa inton may tabon. Kat kundi na rin tayo ni Don Magno. Saan na nanaskan? Mama, Mamatiak pa'y lang iti karma. Nakamamas to ti pagbanagan na. Agsaka nakakit di iho. Nakasarita kon ti presidente ti partido tayo. No saan asika? Siyak. Timang sukat ka ni Papam. Mama, Isong agpanunod ka. Ano yung bag? No siyak, wano sika. anya. Ngam na panunod ko, nasaysayat no siyak, iho. Namimbag na kanya. Tano adada ka sa mapasamak. Sa nabali na bakit akon. Mama, anya dahi tang ibagbagayo. Amok, asaan asumardeng ni Don Magno. Aging kahit isang na amaalaman tituray, dito'y ili tayo asan Marcelino. Mama, Kat saan na kababuteng, alumaban ken kuana. In pagbigat kaya man titabon ni Papa Marlon, honey. wan. Eleksyonan inton sumaro na Lunes. Kat naikadun mi amay tabunan sakbay ti eleksyon. Kat ni mamang kayam, ti sumukat kan ko, ana. Wan. Naiwaragawag matan. Ani mama ti substitute ni Papa. Oray asino kada kayo kan mamam, timang sukat kan papam. Sigurado ang mga ba kayo. Taad-ada apimigsa kayo, kapo itinapasamak kan papam. Sapay la ko, ma. Suportaran kayo, Marlon. Anya? Kasanon ni Papam?
Saan ka mabutang amang kontrakan ko na? Amang ano makapungtot kun ka. Katanya pa tiaramidan na. Saan ka hagdanag? Nakasagana amang ilaban iti ayan ayat ta. Estela, Anyaman ti mapasamak. Nakasagana. Ikarit mama. Da kayo ti suportarak. Anya. Uray saan ni Stella, iha? Kagurat at kalimat. Gaputan ni daddy ti atapon nyo nga da iti likudan ti napasamak kan mayor. Saan? Saan ka to kagura? Nagruna katagayan ayat kayo kanya Marlon. Apay nga ron, mama. Imbilang ka nagkasanak ko, gapo kanya Marlon. Saan ko kaya ti kasta maramidam? Saan ko akaya ta may ramraman ka? Tuso ti amam. Kat amagan no niya ti ramida dakat ka. No siyak ti suportarap. Mama, Makatulog ka, babaan ti sa bali ang wagas, iha. Ngam na sumurot ka iti kampanya, saan iha? okay mama. Raumat ti pangnagtang niyo. Ania ti madama kita, Max. Mayor, ngumayom ngam dagiti tao nga ikan mi iti polyetos. No kasta, kasto iti aramidan niyo. Kanya Mayor, Ipitan nyo iti kwarta ti pulitos, ayawat niyo. sige Mayor. Ha? Imposible nga ngayam-ngam dapay. Ma'am, adda ni schedule ti panagsarita iti radio. Good, Minda. Good work. Bale, 1 hour ti inala tayo. Once a day, kan 5 days, data sakda iti election day. Sige. Kat nagiti meeting tayo. Adda ka di pa'y mano barangay, apapalan tayo. Bale, sa nga pulo laangan kan ti maudi, kat ti meeting di avance, ma'am. Okay. Adda amin ang schedule kan venue. Nasayat no kasta. Kinapudno na, kaitabtawan pa lang ni sir mo. Kat sana kumapay la kumuyog iti meeting, ngam kasapulan hunay. Masapol ang may pakaamo kadag iti kakailyan, ti kinapudno. Oh, grabe ti inarabid na ka ni sir. Ngam saan nga mo dagiti kalaban no anya ti impak kadakwa na dayta. Adada nakagura ida dagiti tao. Ngon, ma'am. No pa ibagbaga ti bangi na partido, in sakripisyo mi kano ni Mayor. Tapno maalami ti simpatya dagiti umili. Taam mo mi kano, amaabakan ni Mayor. Gapo, iti anomalya. Awan mat, ma'am. Italaang mat nga adda rumwar akasta. Nasa umon. Talaga kriminal na dyan magno. Narigat ti agito do. Kuwanan ti sa balya makaiturod ang mga ramit itikas jay kinisir mo. No saan nga isuda. Ngon, ma'am. Pudno na unay data. Nabayag akon a secretary to the mayor. Pulos nga awan na kariri ni mayor. Madam na nagsasawi ti radyo ti asawa day ni Mayor. Nan, digagman. Pagyaman ang unay, iti suportayo kakailyan. No kasano kuma ti panagayat yu iti day ni Mayor. Nga awanan asi a pinatay. Nagititian mo pa yung kriminal. Tapno awanan na pigsa a kalaban na. Boss, Kat maagaw naman ng tituray. tinira na kayo boss. Kasna ko ba? Ti suportayo ba't kanya? Yawanan bain na kalidad tanaturad man. Awan sa bali, ngayon kam kalkali ka kumanita. No saan ati hustisya para kini Mayor. Naska na madosa nagati pasurot ti sa iro. Ang nagaramit kan kuana iti kasjay. Natured boss. Tinikudan din ang pasamak. Well, Sana nga nga ni Mayor. No di kat karaman nagti kakadwana anay ramraman iti pan nakasanam. Mati tayo boss. Paga. Gamdakal ti panagtalag ko iti Diyos kakailyan. Amadusa matlaag dagiti awan ng puso. May tapok danto iti empire. Ah, hindi pa yun, Max. Juan boss, Oh,
Ah, Talaga siyak tinakdakamatan ni Caridad. Sino nga tama tayo ito eh? Hello? Kaslo sigurado ka no sino ti pimatay ti mayor nga asawa mong Caridad. Don Magno? Siya nga ron. Kat mawatak no sino ti dakdakamatem. Adda ka di dinakamat ko, anagan? Awan nga agpaiso. Ngam naglawag asyak. Tasyak lang tinapig sa kalaban ti asawam. No awan aramid mo, saan arumbal nga masakitan ka, Don Magno? Natadam ti panagtiltilam Caridad. Ngamure niya ti bagbagam. Sanda ka nga ibutos. Sa palikay ti asawam. Para makita, Don Magno. Tiyang mong siguro kat makatulog kan ka, tinaramid yo. Ngam saan? Dadadasaan da ka na kayat nga ibutos na gitikayan tayo, gapo tabay saka ama mga tatay tao. Tiyaw na nagpain. Talaga pasurot ti sa iro. Patapay lagana sa agsarita iti kasyay. Maaglangan ti mga ibutos kan kwa na. kanya ti plano yo, boss. Masapol nga aramidin tayo amin na pamuspuson. Da kayo ti makam mo, boss. Kitaan nyo no kasano ang maisaruno ni Caridad di ti asawa na. Anya? Masapol na matay sakbay ti eleksyon. Anya, boss. Ulitak, isaruno yo iti asawa na. Tawuray no iso ti mga ngabak no na tayo magtanawanan si Bina. Boss, Sa nabali, tanapig sa ti kalyadok a parabi si Mayor. No isungton ti Mayor. Nawayag to kadagiti negosyo tayo, Max. ngam namatay ni Doña Caridad. Saan nga taati anak nanto ti mangsukat wenno ang tugaw a mayor? Mama, saan kayo na sumurot kadagit ang maudi ang meeting? Nang runa iti meeting di abanse. Anya? Saan tayo lang nga mo? Noan niya man ang ti pampanunutan dahil adon magno kada kayo. Sana ka mabutang iyo. Saan, mama? Saan ko akayat ang mapukaw kayo matakas kan papa? Ang asiyo. Oh, sige. Kita ka ron na sino ti mabalingag sarita in behalf kanyak. Wan, mama. Kahit mabalin mata siya kon. Sigurado adi danam namain. Anya? Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Saan nga ta nga apektado ti relasyon nyo kin Marlon? Tinapasamak kin Mayor? Nga mana, Estela? Saan, friend? No kagpura naman ni Daddy, tayo sa tatabon na. Saan dakmat nga ramraman? Okay. Awan ka dakwada dayta. Nung kasano ni Daddy? Nang ron ano, maabak manan iti datong eleksyon. Uray anya ti aramidin ni Daddy. Di na mapawilan. Stella. Ay ayatek ni Marlon. No lapdan nak ni Daddy. Aramidin ti amin apamuspusan. No naskan nga ibagak ti dayaw ko. Aramida ka. Makitarayak kan kwa na. Anya? Uwan na rasyan. Dakilagulo dayta. Ulitag. Aramidag amin apamuspusan. Adi kam agsina kan Marlon. Kat no di naklatam awatan ni Daddy. Agpakamatayak laengan. Diyos ko. Anya dayta may bagbagam, Stella. Sa dinutayan ni Max, Diego. Doon na kaya si Mang Boss. Saan ka di? Abinaon nyo ita. Ama pa ni Barangay Kasabahan. Hun gayam. Pinasukon ko ti Kapitan Dayjay. Tadamag ko at di na kayat asuportaran. Talaga napigsalat ta ti Pamilya Mondragon.
Nang rona itinatay ni Mayor, boss. Awan bibiyang ko, Diego. Boss. Pagtignayag di kwartak. Ato ti marigrigat na kailian tayo. Kat pagcheck nga awaten dati mayawat ka na kwada kwarta. Boss. Awatan dang. Kasanon. Saan ta kailat na nga iputos? Aniya. Anya tinagsaritaan niyo iti campaign manager yo, mama? Si Katiak sa iho. Ngab ko nada. Agusar ka kano iti bulletproof. Anya? Nasken ka di pay? Sandak mat nga ta pagaramidan iti dakas. Tasan mat asyak ti kandidato. Uray pay. Oh, sige, mama. Anya nga min dito ataray ti politika iti ili tayo. Naggulo. Apay anas ka napatayan dati kalaban da. Tapno mga abak dalaang. Tayjay matla nga dun magno ti kasya. Dayawon da kumati kayat dagiti umili. Kuma. Nagrukit a talaga. Isong awan apulos planok asumrek iti politika. Kasbot na kanyak. Gam saan ko amalapdan ni papam. Gam itatakas jay ti napasamakan ko na. Saan ako na mabutag? Mama, Kaya't ko ngay tuloy dagiti na irugi ni papam. Kang ronan ti amin. Kaya't ko ngay pakita iti dayadon magno. Adin tumaring bawan ti dakas ti kinaimbag. Anya? Saan nga umatendar ni mamam iti meeting de Avance? wen. Sa bali ti sumarita para kinkwana. Mabalin mo't kit di. Saan ko akahit ama po kamot ni mama? Saan ko nga mo? Nupod no ani papa ti ada iti likudan ti panakatambang ni papa. Makaamilis ko mamat. Stella, dakkel ti tarigagay na ama kasubli kas mayor. Kuma. Ayat kan kapya ti agari. Saan kit di agura? Idi pailaang. Ti pamilyayo kon pamilyami. Ti agbalubal iti politika. Kasano arumang ay ti lugar tayo? No kasta ti panagturay dagiti nakatugaw. Awan mat makuna iti panagtagam ni papan. Wen. Ngamday ta ti kagura dagiti addaan dakes agagam. Sorry, honey. Nupay narigat ya gito do. Ngam ni Don Magno ti kang runaan ama atap. Itinapasamak apan nakatambang ti konboy day di papa. Amok nga iso at talaga ti maatap. Taawan mat na ipadpadamak akabusor ni papam. Aduda. Ngam apay ngayon ranada pa iti eleksyon. Ti amok akagura dagiti bagbagak adakas ti panggapda. Nangruna dagiti sindikato. Dagiti nagduduma a kinadakas dito'y lugar tayo. Boss, nagkarimadaan day kaya kapitan kita kayo. Oh. Awan sa bali a pagpilyan na, Diego. No saan ko manukot. Paitapwak ko iti taaw as ibibiyag no agkadkad. Hangam dagiti daduma barangay chairman. Wano kapitan boss. Kasano? At dadagiti nalima damang suportar kaniyak. Ngem di ammo dagiti kalaban ko nang runa kini karidad. Isuda ti paboranda. Manmat kita ya boss. Hanya pelot sa bulan da. Nagdakal din ti jo kwarta katakwada. Iso at ibang namnaman ni karidad. Tadi nagtuabakan. Kasano nga yung boss? Matuloy ti plano? Juan, nabilin ko na sayat ni Max. Paltugan nyo ni Caridad into nagsarita iti meeting di Avance. Kaya't mo asawan? Sikat yung mangisuno kan mamam, honey. Wen, honey.
Dahita tinagsasaritaan da kadagiti leader da. Kasta ka di. Agtali na adlaan ni mama iti balay. Agan nagkakuma. Amang anod ada amasurong di kalaban niyo. Saan kang agdanag? Nakid daw ti kada dagiti pan nakabagi ti lintag. Kada pa ipatulod ti provincial command. Nasaya at no kasta. Nagbalin nga hotspot to'y lugar tayo. Kapu iti napasamak ken mayor. Wan nga rod. Patyan launay dagiti pulis. Nga election related tinapasamak ken papat. Iso da ito yan dururayag nga awag. Hello, Diego. Anyan madamag. Boss! Disgrasya! Abay? Sana ni Doña Caridad tinagsarita. Ang kite. Ni Marlon nga anak na. Aniya, nagtitibon nyo. Isong tipaltukan nyo. Boss! Rabinin nyo timbagak. Ibaga matagos ka ni Max. Oo, boss. Sige. Basta pa nga ron. Bye! Uray day diya Marlon. Ha! Makita na. Nabuwagan lagi di tao. Inakop damat ti anak ni Doña Caridad. Iti pan nakatumbana. Nasiputan dati ng paltugan ko ana. Akadwami mat nga isot kinamat dagi ti polis. Oh, ti sekretary hati umawag. Hello, Minda. Anya, pinaltugan na ni Marlon. Tukitihonan pa in. Oh, talaga saan na kami asar-sardengan? Oh, sige, nasayat nga ron no kasta. Oh, naibagta saan na ti ulo na ti pinuntirian ah. Sige, sige. Bye. Makaluwat tayo di atong magno. Mapanak nakaklal nga iso ti aday tilikodan ti amin na mapaspasan mak. Palungsot ko iti pagpalutan. Mauray pa'y adot kwartan. Maginibos kami iti sanikwa. Mistila ti mawawag ka niya. Hello, iha. Sa dino tayan mo? Talagang agpakadakas kayo. Ha? No natahin ni Marlon, mapukawan kayo mat iti anak. Anya man di sasawam. Amok ani Doña Caridad ti Ponteriayo. Ngam gaputa saan nga iso tinagatender iti meeting. Ni Marlon ti simukat. Ngam kaskas ti nga tuloy ti plano yun. Sumardeng katawan amok iti bagbagam. Saan kayo nga agin lilibak pa ba? Kat uray anyat ar-aramidin nyo. Saan da kayo akayat dagiti tao? Anya? Iti naiwayat analimot a survey. Iti sangagasot a nakasarita da. May salaang a porsyento tinag ko na nga ibutos da kayo. Papa, please. Saan ko akayat mapukaw kayo? Isardeng yu kuman ti mading ar-aramidin nyo. Ulitag. Saan nyo kuman nga orayan mapukawak nga anak yo? Sige, bye. Oh, anak ti demonyo. Mismo nga anak ko. Ako saranak. Anak ti demonyo kayo. Ayan ni Max. Taisot pagipapasak, Diego. Boss, saan ko nga mo? Sapay la ko ba? Tasan nga kutak, tiawanan bain idyay anak tiniyuda. Day tangarot, boss. Uluyan nyo na yata. Surutin nyo yung ospital anak kay tarayan na. Boss, sigurado. Bantay sarado day jay. Ipamuspusan nyo, Diego. Ang mga numalipit, kat ibaga na ani Max tinangtangdan kan guwara. Dakas ang lagta. Daitan di barikot, boss. Sabit kayo agad ni. Hayapam di Max na kasarita ka.
Kan aparikot na ito'y. Nay maglaangan. Tanagusar ka iti bulletproof vest. Talaga adda kasda, honey. Inawagat ni Daddy. Amo na nga isot at tapak. Kasi tinakunak. Ayat kan kapyal at takuman ti agari. Iwaksi ti gura. Saan ko nga mo? Tanagbalin akas tiyan ni Daddy. Ngam, agpatinggatay lang iti atap. Tawan mo't pamanagnak tayo. Ngam, tinapatay dagiti pulis. Saan nga ta amay saka dagiti tao ni Daddy? Awan pa'y final a resulta. Ti investigasyon dagiti pulis. Kasaritak tumanin ni Daddy. Tumulong ang agkalap iti informasyon. Angam, kita tama nga noong tan na ka ni dadim. Kat di na kanton bulusan na rumwar. Saan na nga aramidan dayta? Tapumanawak iti balay. Anya? Agtalawak. Sa dino ko matipapanam. Makamuditan. Imbalaag kumutkan ko na. Ano di sumardan? Mapukawak nga anak na. Talaga ka di akayat na kami nga ibusan doon, Magno. Anya ka di man ti sasawam, dunya karidad. Saan ta kuman nga aglindo ko doon, Magno? Saan ka kadipay anak nak iti pan nakapukawan ti asawak? Kaya't na kami pay apukawan iti anak ko, ha? Anya? Ako saran na ka di dunya karidad. Awaan ti sa balya maatap no saan nasika. Nang nagkasat ka, tawan pa'y ebidensya mi, asika. Tano adda. Mapalod ka. Anya? Siyag mabalod. Di na kabalan dunya karidad. Kasta ti kunam. Ngam uri agin ni Busta iti sanikwa. Anya? Nagkarid ka ng di na kabalan. Abok! Gaputadakas ka. Ngam ibagakan ka dun, Magno. Uray ibusam ti kwartam. Saan nakaabakan ta na kanyak ti puso dagiti tao? Anya? Saan mo abagatang tiriknakan panunot dagiti tao? Saan da kaya ti may sa kriminal? Ayop ka, karidad. Anya di pa managnag mo may saka kriminal? Saan ka nga aging dadalaos taam mo? No kasano ti kinadakas mo tao? Illegal ti pagtataunan ti kinabaknang mo? Urayan na ti karma. Patsyak. Saan namat maturok ti Diyos? Dumteng to ti panakadusa day jay adon, Magno. Makapungbungbot kayo na. Anya ka din bagbaga ni Donya Caridad. Urayan niya kano tararamida, Diego. Saan ko nga baken nga uray busig ti kwarta ka? Pangasmat nga ro ta. Kinora ginibus kami kano iti ginabagnag no adda ebidensyan na asya. Adda iti likodan ti pan nakatambang ti asawa na. Malungsod na kano iti bagbaludan. Natatamat nga ro ta, tidila na boss. Well, Diego. Sigaw ni di nakalap ng informasyon. Nakabonet proof best ka gayam ni Marlon, boss. Isuhadinan iti pan nakabaltong na. Ti kumaulo na ti pinunteriya ti sharpshooter agan man. Kuma, boss. Tipid doon. At nakakita kan kwa na ititok-tok ti may sa abalay. Sinalbagigay. Sayang pa'y tinaipaaunan ken kwa na kwarta. Kasanong ti balas yung kwa na, boss? Saan nagbaligi ka nagrisguak pa'y? Awanan ti mauray na kanyak. Basta kasi, boss. Naimbag kumano na patay na ti target na. Nga oray sana ni Donya Caridad. Ang mga nunayunak pa'y kumatitang na. Dirigat na, boss. No saan nyo nga ito ti balance? Kat ibaga na ani Max. At tao tayo tinangtangtangkin ko na delikado, boss. Andiya.
Sana napagpudno dagiti pulis, mama. Patsya kag po nung tumatlaan na jay. Basa po lang tinaingat apan nakabantay na ija ospital. Mama, Nakal tiyatap ko na at tao titulbot. Di pa nakasulbar, di pa nakaambos na papam. kastamat kit diti patyak, mama. Wala. Aginanaka yon. Eleksyon inton bigatan. Wani ako. Masapa tama pa nagbotos. Wan, mama. Aldaw ti pa nakahusga ni Don Magno. Madanamag ko ang kinmatang iti botos. Uray dagiti kapitan ti barangay a supporters ni Papam. Inikan na kano ida iti dakkel agad. Kat numaabak. Ad-ad damanan nga agpungtot ni Don Magno, mama. Anya ti mabalin na no sana kayat dagiti tao. Wan, inaawat da ti Cortana. Namnamaan na nga ta nga iso ti butusan da. Tiyam muna, magatang agraman prinsipyo ti amin na tao. Ti amin abanag dito'y rabaw ti daga. Husto ka iho. Katay ta, ti dakkel abidot na. Anya ba dagiti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories. Agdinatan, Sally. Saan ko nga amo, Apolonio? Madanang ka nga. Tanya ko matipagtanagam. Kasanon, numaamon ti asawam katrautan na. Anya? Saan ko akayat ti may iskandalo? Saan ko akayat ti may babain? Siya ti makamugi ni Linda. Sana parikot na jay. Makaraman kanyak na pagaramidan na kahit tisana na saya. Kasanon no idaron na ka. Di ba ikat mabalot ta adwa? Saan nang aramidan day ta? At dangarod mabalin na no saan ko na kayat. Saan ko nga amo? Ngamla dingitak. Saan ko pa'y amapat ganday ta nga ibagbagam Apolonio? Sana panlakibyan dahi ti manang sali. Nang ti bakunak, agpanunot ka kumay ti mamin ribo, sakbay amakidan laka kadla kay Apolonio. Mariribo ka na keba. Ngamin, marik na nga gayatak kin Apolonio. Tila ang kaadan asawa na titaklalapad. Agpanunot ka kumaan na imbag kunak manan. Narigat ti maikurusong iti basol. Eba, Wen, saan abasol ti agayat, takarbangan tayo amin data. Ngam, maskan ba't akitaam na rumbang nga ayatam ti may sa tao. Amom nga adal asawa nila kay Apolonio. Iso asaan ka kung mga agsagmak iti basol. eba, No saan mo akayat nila kay ni Astor nalakayan abaro. Ado may matla siguro ti sabali nga agaran to ken ka? agyaman agkan ka eba. Alaga, mariribo ka nak. Ngamin, pilitan nak ni Apolonio nga agdin na kamin. Ken, dahito pati may bagakan ka, manang sali. Amom, bisyo nan sa amin, bisyo. Kaya't mo asawan, si Kanto, timang biyag kan kwa na. Pagsarita taman na tinawang, Astor. Ne, anya ko matipagsaritaan ta. Anyo timbagbagam kinisalit at di na kayat akadin na. Damagam kan kwa na. Apay asak ti pagdamagam. Bagi kaya ti bagi na. Panunot ko aya ti panunot kan riknak aya ti riknana. Nagadong amom. Luko. Sinalbag ka. Dinisnog nak mutlatan. Saan lang aday tati maramanam ganyak no di mo sardingan ni Sally. Kan padpadaksin nakin kwa na. Gloko kakitin. Tanak man ngay ramraman iti parikot mo kan sali. Pagbabawyam dayto nga panang disnog mo kanyak. Adanto aldaw mo. Kumari ka? Uts! Ah. Di nakpilitan amang tutupkan ka. Di lumaban ka ta makita. Oh. Nalaing kang aglisya. Kunak mo ta di nakpilitan. Kunak mo lano si Kalang ti makabal. Agbabawi ka itinarabit mo kanyak, Astor. Loko!
Apkat no si katim mo na anang danog kanyak. Inukaran na kay... Ano si kalaang? Saan kang atrasan? Buray-rayik to pa'y lakit diti bakrang mo, loko. Ala, anya tinapasamag kan ka apulo nyo. Nablak ayan mo tamay sa amatamon. Tinanog kami kini Astor. Anya? At danto aldaw na kanya kaya. Saan ang mabaling? Gapo ka di kanyak? Juan, Isuday tantikon ko na. Saan ko akayat ti may ramraman? saan ka may ramraman? Ririmi lang dito Anya ako nam asa anak amay ramraman. Kitsak ti poon tinagkinabilan nyo. Uray bay. Saan apulo nyo? No kastamat laang. Saan kayo laangan ng umay ditoy? Anya. Saan ko akayat ti kasta? Sakit din ti pagapapaan nyo. Saan lang aday ito ti mapasama manang sali. Nakalkaro pa'y no maamuan ti asawa nila kay Apolonio. Ada kayo ti paglulukwan na. Maamon na ata? Sigurado day ta Anya? Langro na kat nagririndala kay Apolonio kundi jay nga Astor. Iso lakit diti mangibagak kan bakat na. Anya mantan? Ay naapo sali nariga ti sumbrat iti ka sa relasyon. Patyan na kuma. Sa bagay. Uno nga darig na ka na pulo nyo. Awan pa'y napasamak ka da kami. Saan ko pa'y nga inuwanan ti kayat nangagdan na kami. Kasi kitay na. Agdin na kayo adik kay pa'y mag-agasawa. Agbalin ka lang akabit. Kayat mo nga rod, akabit ka lang. Ay, saan ah? Nukas na nga rod, agpanunot ka anasaya at manang. Itapay lang at parikutan. Oh, di ad-addan to no, agdin na kayo. Kat maamuan ti asawa nila kay Apolonio. Diyos ko, anyat na pasamak mo, Apolonio. Awan. Nagidasar ka man kay dita mabisinak. Sige, nang maawan masida. Manglukat kalaangan iti delata. Nya. Adalinutok itay adinengdeng. Ngam naimasan dagiti anak mo. Awan sirbiyo. Sanyo nga mo ti kabalayo. Kabalay ko na. Katuan. Maibilang ka di pa'y akabalay da ka. Idinto ta sumangpet sa anter aramidam. Anya. Sumangpet ka laang no kay kayat mo. Kaya mumikit-tikat nagdin na kayon itikabit mo. Anya. Saan aya nga isuti ipangpangas mo? Nga agdin na kayon itikabit mo? Nangalam ka dagit ang ibagbagam. Siguro ni Astor tinang ibagaking kanya. Sakbay pa'y amay karangukong ka itibasol. Agpanunot kan Apolonio. No saan kami anapatagkan ka? Ipatag mo tabagin. Buwisit kidi. Maturog ak man langin. Bay amon tamangan dida. Imbis apakanenak. Pakanenak iti sermon. Nang ko nagsubang kayo man ang kinila kay Apolonio nanang. Kasano? Adablak ay na. Kan nagkabibaw pa itingiw na. Anya? Siguro ada na kariri na. Gunggunan na. Lakit di ah. Amang ano nagitimot lang, kainuman na uno, kasugtugal na na. Di na ba't imbaga, no asino tinakariri na. Ay na, no kasta na lang. Saan nga dayo madamag tayo to, anatay dita nga naiwalang. Anya? Diyos ko, saan ka kumamat? Ngagsarita iti kasta iti amayo anak ko. Ay na, sorry lang nanang. Napukaw na namin pinsan ti respeto kan ko ana. Anak, Amok, apakabasulak na ito, itakamakit nga rod amakon ko na. Nga may sumad lang tagar aramit, guguna na adi, pailakit. Nga po. anak ko, oray kaste kadakas ti amayo. Isulat ta ti amayo. Wun, ngam no labsan ti agsao. Itikas di nga aramidon na. Awanan, adda pa'y respeto, ay mabati para kan kwa na. Katnupudno, tinaidanon kada kami, nga adda babae pagluklukan na, ay. Lading ito milangan nanang. Nagsarita kami kin manong. Paibalod mida, no makaalak kami iti ebidensya, iti relasyon da, iti dayja babae. Anya?
Saan ko amawatan ti bakit? Apay ani apulon niyo tinakarig na iti kastoy. Amok lang arunin nga da asawa na. Amok ay, abasol ti pan nakirelasyon ko kankwana. Apay nga isupay ti. Anya ti aramigdag. Anya ti kinunayo nanang? Pimanaw ni tatang? Uwan anak, ada ka noon nakakita kankwana nga adabag na. Anya? Iso akinitak dagiti bado na. Ket pudno nga adu ti awan. Sa di naman tati napanan na. Saan ko nga amo? Agdamag kayo akan ang kalastor, ang mga namuna. Jaklamo. Ngamin kat nagririda. Nagkinabil da pay. Kasta? Sige. Padaasat ti agdamag. Ngam no daduma, no panunutan. Apay asapulin niyo pailaan. Ngamin, ang mga mo. Oh, adya. Ang mga no napanan ni tenti babae na, agden na dangatan. Kut no kasta tinapasamak, baybayan yun. Nagsarita kami kan manong John, no anya tinasaya at ngaramidon tayo. Anak, uray kas day ni tatang yo. Inayat ko lata. Isula ang taada iti puso. Nadula amin, daytan. Inayat ko iti awan kaasping na tatang yo. Ngam ti panangisukat na kadatayo. Ikaslasaan kun akabaalan nga awatan. Isumot nga rod. Ay, ayaw to niyo pailaan, isukat na kailang nga rodan. Anya nga rod ti kaya ti asawa ni ti daytan, nanang. Saan ko nga amo? Ngam nasakit launay tinakam ko. Kalpasan ng impay ko amin apanagayat kan ko na. Naaramid na kanya, tikastoy. Oh, anya. Naragsak ka katimat lang. Uwan, Apolonio. Mabuti nga, iti mabalin nga ibunga dahito nga inaramid ko. Awan rumba nga pagbutngam. Saan ka matabaybayan? Kasanon no, agiwayat iti addang ti asawam kat mabalod ta. Dinto aramitin nilinda dahi ta ko naktuman. Dagiti anak mo. Oh, awan na gudye. Awan maramidan da ko nakmanan. Saan ko nga amo? No apay kat ngamin. Asikapay tin nakarig na iti kastoy. Awan mabalin. Saan mo malibakan kan malabanan tirik nam? Saan nga ro na baybayan ah? Uwin ko nakmat. Kan may sasandatan na matuntunan dito eh. Kasano nga ro ita? Ano ti pagsapulan ta? In-surrender ko matan ti karenderiya. Manglukat tayo ti sa bali dito eh. Bumirok tayo ti mabalinta paggabangan. Iti dahi ti alugar. Agyaman nakita ka, Astor. Bay, ngiti bagam kanyak. Saan mo lang amo? Tayan ni Apolonio. Ay, saan mo man na damdamagan kanyak ti asawam, Linda? Amok asi ka ti makaamo, Astor. Pag-asim. Da ka di pa'y ganas mo amang sapul iti babaerong asawam? Awanan na, nalukay kan tulaunay kan kuana kat. Intulok mo nga gawon ti sabali. Anya? Bagak lang aro doon edikan ka. Agsipot-sipot ka, ngam binaybay amat. Impalobos mo nga iruruman na ka. Ita, awanan na, anyapay. Kaya't mo asawan, pudno nga da babae ni Apolonio. Wen, kunak lang aro doon. Iso, tinangitangal iti sabsabungag. Anya? Agdandanatan kan sali. Ano pa'y mutan nakayatak? Nakasara ka kiti kunak nga asawaak. Inagaw pa'y ti awan nagpaing nga asawam. Astor. Iso tiga po na nagriri kami. Kan may samot tayo babae, ampang. Di pa yada asawa na at kinayat na. Amom ka di, tinapananda. Saan ko nga mo? Sabalin ti aday di karinderya ni Sali. Yung pasublat nan san. Tulungan nak nga ro, di inalata akarinderya, Apolonio. Wen, niyaki din. Saan ka ngagdanag? Saan mo ko man nasublihan ti bisyong? Nangunay ti sugal.
Buwan ko nakmatdanag mo na yan. Tanong subliyam. Isina ka. Anya? Saan ko man nga itulog? Asyak ti mangbiyagkan ka. Sali. Kan sumapol ka kuma iti trabaho. Buwan. Arami nagdeta. Basta di nakisina. Ay ayatang kalaunay. Ay ayatan ka. Ngam no isublim ti bisyo. No aramidem dagiti saan ko akayat. Isubli ka iti asawa. Anya? Sangsangitan nyo dahil anak kay Apolonyo? Anak. Ay, insukat na kayo lang nga rodan. Tinalikodan na tayo. Sangitan nyo kit din. Ay, kasdi lang nga rodan tinaramid na. Malaksi da nakaululpit kada kayo takabkabilin na kayo. Sangitan nyo, ti papanaw na imbis nga grambak kayo. Agbiag dayo mat nga ray awan. Sigod mo tan awan may tultulong na sa kaya. Saan ko maakasta? Ti pa nagsarsarita biti ama. Ay, sorry na lang, makaungot ka talaga. Namimpinsal na nga rodan na napukaw ti respeto kanwana. Uray ni Manong John. Kastaon ay ti pungtutnan. Isupay lang ti amayo. Sang ka ulit yu dayta? Amami no amami, ngam kas jay nga ron. Ay, sorry. Ngam makapungtutak mat kada kayo. Para kada kami, ibilamin anatay. Anya? Diyos ko, saan ka kumangagsarita iti kastadag ko? Kastaman ti bagayon, ngam ladingitak nanang. Kagurgurak ni tatang. Anya? Oray kas na iti inaramid ni Apolonyo. Saan na nagbaliw ti panagayat ko kenkwana? Oray ko na kaabay-bay akon. Kasladya kabailan ama pukaw iti din na ami. Maanusak ti kinaranggas na kanyag. Saan ko akayat amarakrak ti pamilya ami? Ay ayat nagpailaag ni Apolonyo. No, napanawon ko. Sa pulag ita. Sa pulag dagiti kabagyan dayay ababay. Amangan no itjay tinapananda. Aniya? Sa pulin nyo nila kay Apolonyo, nanang? Uwan anak ko, sa pulag ni tatang nyo. Tatang yu. Makamu kayo manlangan. Bayan naklatan anak ko. Ay ayatag ni tatang nyo. Kaslajak kabailan ti pan nakapukaw nakadatayo. Ay, jak amo, awan sa tirik na yung masakitan. Ala, tano agsubli. Masigurado yung kadi, asinaan na dahil jay ampang nga nahisukatan na kada kayo. Wano kada tayo, unak manlangan. Anak, Kan, da kayon to, timang biyag kan kwa na. Marlin anak, maanusak amin dagita. Saan lang amapukaw ti amayo iti den na tayo. Aniya? Sus, apo, imposible kayo, nanang. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Saan ko maawatan ni nanang noon niya, ti kayat na mapasamak manong. Kadadaksan nga aramid tinaramid na. Dasurong ko kini nanang. Saan mo amay katkan ko na dayta? Saan ta maawatan? Ta saan adata ti masaknan? Uray pa'y. Ngam na siya klaan. Anya pala aga po asapulan na kan pagsubyan na. Kasi tinakunak, nagduduma tayo ti panunot kan rik na. Talaga. Kas nakitin may sa tilalaki dito'y lubong? Anya la una yun? Ay, nagsubli ni tatangkat saan pala nagpapawi. Data yung tumanan, di nakakaasi. Nasakit man tinakam ko, iti inaramid na. Maawatak tirik na yun, nanang.
Agyaman na, tamaawatan na anak ko. Inayat ko ni tatang yung iti awan ka asping na. Agmay may salang iti pusok. Iso nga inanusak amin at tuok kan rigat nga impay na iti napalabas. Ta saan matakas niya hindi babasit kayo pa Mas dawak mo't nanang. No kaano adadakkel kamin, kan nakaturpos kamin. Dapay ang trabaho. Kasyekit din tinaramid na. Doon dapay gundaway. Kaya't ko nga ilintag kan aunin iti gayong tibasol. No pa'y nasakit nga awatan tinaramid na. Kan pampamayanda iti kada kayo. Ada kada kayo dayta nanang. Agyaman akanak ko. Ngam ko ma. Tinan ulitan no bilang. Taure, anyan to ti bagbagayon. Saan kunton ngay palubos pa'y adangran. Wano pasakitan na kayo ni tatang. Kasano? Kumusta ti trabaho? Nabanog ka. Alang araw yan. Aginanakan tamangantan. Nakaluto ako. Wow. Dahil talaw na iti magustukin ka. Nakasikaso ka kanya. Subsubadak lang ti panagayat mo kanya. Kan maano sa kamin arikat. Gaputay ayatan ka. Uray siya. Kat nagasa takmat Apolonyo. Tamarik nakmat. No kasano ti panagayat mo kanya. Apay so, ano? May pungot ka? Wana ding. Ket natural. Ngimato ti sweldok. Wow, nagsaya atan. Ket kasaritak ni nanang. Tasaanan ang mapanaglako iti tindaan. Anya? Panawhanan tapno aginanamot tan. Ta kastaw na irigrigat na namang isaksakad iti biyag tayo. Nga oray idiadapay lang ni tatang iti din natayo. Wan nga rod. Kasanon ti... Ti panagadal mo kasta kadi. Wan. Siya kung ti makamo iti dayta. Kas na kunak, ngimato ti posisyon ko. Kat siyempre, ngimato mo ti sweldok. Naimbag unay ti Diyos kada tayo, mano. Taaddalat na parabor alaklak aman tayo. Podno dayta ading ko. Iso nga igad mo ti agadal ha. Talaga. Tanong makaturpusak kat adan to matin trabaho. Mapadasan matin ni nanang tiag namay. Dahil ka tinasawa kanyak ni Manong John, nana. Nasaya at launay Ngem sa anak ngagsardeng agtrabaho. Taad lang maburiburak amang pampanunot kan tatang niyo. Imbagami lang nga roden, adiyo ko man pampanunutan. Pinanawan na tayon, insukat na kayon. Saan na kayon akayat? Saan mo't abas talipati klatan? Wino basta malipatan. Saan ko nga mo kada kayo? Saan kayo amaawatan na talaga? Maawatam to, no si Kante agayat anak ko. Diyak ka mo. Awan siguro iti panunot kong day tabanag. Nang runa no kasi tumot lang kinitatang ti matumpo nga. Saanan? Aniya? Wala lang. Malaksid nga agad adanak pa lang. Nafobia akit ti kasasaad tayo. Nang runa kada kayo, nakitak ti panang parparikat ni tatang kada kayo. Nakarangranggas. Saan matakas ti iti anak ko? Ay, hindi siguro. Naumangarod kada kayo. Katday tangarod. Anya amin ayat ti sinapol ng awan kada kayo. Anyat nagkurangan nyo kankwana. Aday bagak Apolon nyo. Katsapay lang kuma, tamawatan na. Anya dayta? Nauma akong ngaglamlamag. Anya? Saan ko amaramit ti kayat ko? Sa pulag ti sigo da biyag ko. Anya di kahit mo asawan? Saan ka makaigim? Iti kabutbukuta ka kwarta. Saan ko amagatang ti kayat ko agatang? Ikang ka matiti-kwarta ma. Yaw awat ko matisweldo. Manumat lang ang ti sweldo. Iso nakaikadeng ako. Anya dayta? Agsublitan ni nagkapwanta. Anya? Adakan ka. Nagbati ka, sumurot ka kanya. Isa na mabalin ta. Kabuting mo, ti asawa, kasta ka di. Ko, Pues, tapno awan kabuting mo. Agsinatan. anya?
Naknusan kan ngaglako dito tindaan, Linda. Naginanaatlaan. Nung mabaling ngamin ka, saan ako napagtrabahon, nagiti anak ko. Basta ka de. Nangruna kan Junjun. Kabailan na kanon nga isakad ti biyag me. Kastamot tan iti panagadal ti agturpusan nga ading na. Naked, apay nga ron nga, da ka lang dito tindaan. Sa pulen ti bagi, ti aggunay-gunay akas iti daytoy. Sa bagay, adda kasta. Adda ka nun nga, agsakit da, no, saan da ngagtrabaho. Pudnot ako na. Nga madumot lata dagiti kayat ati mong saksaklot iti ima da ngagmalmalaw. Ah, Ay buwan gaya. Awan ka di pa'y damag mo kada Apolonyo. Wano day nga ampang no nagsublin dito lugar tayo. no agsublida. Sorry langan, Linda. Nga makaraman kanyak ti asawam a babaero. Aniya? Iso tinangitangal iti babae nga inayayat ko. Astor, Awan makalapad kanyak. Makaraman ni Apolonio no kunak. Amo na lang aroda na kursunadak. Sinalinan nakpailaan. nakasagana amin ng awit ta Apolonyo. Mabalintan ti mapan. Sige. Ngamtay na ibagakkan ka. Saan ko akayat ti may iskandalo? Asino kumamot ag iskandalo? Ti asawan. Numaamuan na ang nagsublita. Amangan nurautan na. Di nanto aramidin day tako nakmat. Kasano ama sigurado? San napadpadasan nga aramidin di kasata makaraman kanya. Hindi. Mabit lang. Sa anak lakit di ngagbidot. Da Apolonio kan salit dimsaag itinagsardang amilipos. No kasta. Nagsubli tamatlaan. Dahito yung tigundaway ko. Ang makabalas kan Apolonio. Makaraman kanyak tilanggong. Polonyo, nagsubli kayo matlagayam. Oh. Kumusta, Astor? Anya ka di ti madamag? Dahito iti madamag. Ayop ka. Awanan kay tebain at talaga. Aga-agaw ka? Agdayay nagaw ko ka. Nisali! Kasanong ibagam ginagaw ko? Katsang kayo mat anadaan iti relasyon. Wan! Ngam amom nga gusto akan ko na. Uray ta di nakamati-naklon. Isungawan karbenga magsakitin nakam na kanya. Tas siyak ti kinayat na. Kas tati ko nam. Ngam aramidak amin nakabalak. Tapno agsina kayo kan sali. Anya. Iso da ito, ti saan ko akayat Apolonyo? Anya. Natakaapam ka po kanyak. Dayjeng kaming Astor. Di na maklon na siyak tinaklon mo. Kas itinaybagbagakan ka. Saan ko akayat ti may skandalo? Saan mo pagdanagan ni Linda kunak mait? Naon maramidan dayjay. Di ko alam Iso nga. Oh, nga niya. Saan ko akayat amadadaal amamimpinsan ti biyag ko? Nakaykagdeng akon. Nga. Anya. Agsinatan sa laengan. Ha. Awanan na tiyandaan. Nakaawit siguro ni Linda. Nay, sigawat gayam Astor. Napanak iti pwesto medya tiyandaan ng awang kamatan. So nga impapan ko, nadakan dito balayo. Anya ka diti na patag na ibagam kanyak. At ipadamag ko kin ka. Simmang patan, wano nagsublin da Apolonio kan sali. Anya? Nakita kita. Kinapudno na. Nadisnog ko ni Apolonio. An ko na nagawitan tiriknak. Gabo iti nalaos aloksaw ko iti asawam. Sa dinungarod ta ayan da ita. Ikat iti balay da sali Kasta ka di. Tinulong ta ko ma.
Sa anak amaming gaging iti saan ko ang mapagsina ida. Kaya't mo asawon, ituloy mo latang arman ni Sally. Saanan? Sublatakit din iti tid dati sa bale. Oho, saanan? Kaya't mo man wenno saan. Makadanon laki di iti asawam ang nagsublitan. Anya ko ma, numamuan na. Agsublikan iti asawam. Anya? Saan ko akayat ti makidin nakin ka dito eh. Sali. Numaamuan nang agdandan nata. Amangat nurautan nak. Imbagag matking ka na siya ti makam mo. Diyan mo. Madandanagan nak. Awan kayam. Nakasaritak ti ng sublat iti karinderya. Kaya't nang isublikan niya. Tamaluglugi ka numot. Tabasit ti mapan mga ni Jay manipod sa kanan asyak ti mangimatmaton. Kasta ka di. Tungpalam ko matibagbagak Apolonyo. Agyaman ka lang. Tasaan ka nga insina amaming pinsan. Anya? Kanya di tinunayo nanam, nagsublin dito dala kay Apolonyo, kanya babae na. Isot impadamag kanyak ni Astor. Kat, maragsakan kayo lang na yan. Marlene anak. Apay anak ko. Nukas pangarigan tagsubli ni tatang yo. Saan nyo kadi akaya? Diyan ka mo. Si kamat kag sa uy ka manong. Kayat mo ka di nga agsubli day di alaklakayan, kalpasan tinaramid na. Anya ti kuna ni nanang aya. Mariknag. Kayat nang agsubli ni tatang no bilang. Ay, saritak pa ni nanang. Saan ko ang masungbatan day tading ko? Saan ko nga mo? Nanya tiramidit no bilang taumanukot ni nanang agsubli dito ni tatang. Anya ti kahit mo asawan. Sorry. Ngam no bilang kasta ti mapasamak. Amang ano pumanawak dito'y balay? Anya? Uri anya ti aramidag. Sana mapuna si ti panunot ko tinaramid na. Talaga anak sakit tinakam ko. Ading ko. Iso asa pala ko ma. Tasaan na sumangsangpat tunong awatan ni nanang dahi di alakay dito'y balay. Ada ka di ibagam kanyak anak ko. Nanang, maawatan kayo no bilang. Kas na ko nakiti na minsan na panagsarita tayo. Nalaos tigurak kan tatang. Ket saan kong amo. No makatupulak no makitak. Amangan no matutupag. Anya, Ngam, ipagpagapok kada kayo. anak. No bilang agsubli. Sige. Ikan tayo ti gundaway. Ngam no saan ang nagbaliw. Saan kon nga mo ti saritaak. Jun anak. Aging ga iti maliklikam. Saan mo ko maakariri ni tatang mo? Saan ko ang may karinanang? Saan aday tati parikot? Anak, Nagsarita kami kan Marlene. Ket adda na ibaga na kanyak. amok. Nalaos tigura na kan tatang iyo. Saan niyo ang mapabasol nanang? Nasaktan launay. Anak, Ket adda na ibaga na kanyak. Asaan ko akayat ang mapasamak. anya ka diti imbaga na. No agsubli ka no ni tatang. Ket awatin niyo. Ni Marlene ti pumanaw. Anya, Banag. Adak mo't kayat ang mapasamak. Jun anak. Isong agpili kayo ita nanang. Ni tatang. Wan mo. Ni Marlene. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilayang programa tayo, Iloko Love Stories. Dakal ti atap ko ada ya tao ti tulbak, ti panda kasalbar, ti panda kaambos da papam. Kastamat kit di ti patyak mama. Mala. Agin na kayo na. Eleksyon inton bigatan. Wani ho.
Masapa ta mo pa nagputos. Wan, mama. Aldaw ti panakausga ni Don Magno. Madadamag ko ang nagkatang iti butos. Uray na kiti kapitan ti barangay a supporter na iti papam. Inikan na iti tinakkel agatan. Ket no maabag. Ad damanen nga agpungtot ni Don Magno. Anya ti mabalin na no sa anak kayat na iti tao. Inaawat na ti kwarta. Ngam saan nanam namaan nga iso ti butos na. Tiyan mo na, magatang agraman prinsipyo ti amin na tao. Ti amin abanag dito rabaw ti daga, mama. Gusto ka dita. Kat day ta ti dakkel abintot na. No saan man ang madusa dito rabaw ti daga. Patyak ati apo ti manghusga ken kuana. Mangnamnama akmat kitiya kasta iho. Ngam kanod to. Ito nakaaramid pa iti dakdakas wano sa bali man na kinadamsak. Nagroon na kadata. Mama, No mabali na may paayan ko mamot iti hostisya tinapasama kiti day di papam. Kastamat din dagiti kakadwa na inairamraman iti kinarangkas day tiya kriminal. Nagsaya at katkuman. mama, patyak nga da pa nagpungat ti amin na kinadakas. Gusto ka dita. Nagtignay ka din dagiti kakadwa, Max. Napanan ta Diego, boss. Butusan nubigat. Nasapol ti operation karadap. Wan nga rod, boss. Kitagman ti panangkarkarit kanyak ni Caridad. Boss, Awang kano ti panangabak ko kingwana. Babagan na di kwarta. Patyak nga do ti agbaliktad din ton bigat. pudno dayta, boss. Agasem dayta. 1,000 pesos tunggal butante iti may sa pamilya. Gusto ka? No limada, 5,000. Sus! Dakkel agatad, boss. Isungawan, papanan na no saan, abumaliktad da. Kat siya, tibutusan damas. Lakit di, boss. Well, gayam, kumusta ti patrab-trabaho ka na kayo a hard killer? Uray ladwa ti pulis abantay iti ruwar ti kwarto ni Binong, boss. Sa bali pa'y gayam iti unag. Kat? Awan ti basta makastrek. Pakitaan dati ID ti sumret, boss. Sinalbag. Uray agpamarang kami a doktor. Awan met ID mi kas doktor. Eleksyon na bigatin. Kan rabiin dati. Nakariing kayo pa. Saan nagkaroon na makaturog? Ururaya, Damax, ganda Diego. Anya manan ti pinaarami jo kadakwada akalukwan. Na, Yaman ti sasawam. Amok daddy. Kabisado kayo? Aniya. Adda pamanagnag. Anagbot bayin kayo. Ha? Kaya't yu kadi amang ipakita ak iti ladawan dagiti tao yu. Kan ladawan dagiti tao anang yawatan da iti kwarta. Aniya. Urahin yu kiti direklamo da may papan iti dayta. Aramid lang dagiti kalaban dayta. Nanangdan da iti tao ngagsaksi kang baydi. Uray da Max. Tinangdanan ti kalaban nyo. Sinalbag. Agpanunot kayo kumamat, papa. Oh, saan na mabali na maaba ka, Stella? Madanagan kayo amaaba kayo. Tamatayan ti illegal a negosyo yu kasta kadi. Aniya. Idi pailada kayo ti mayor ti ili tayo. Naidarong kayo idin iti graft and corruption. Ngam nalusutan nyo. Ta saan kung amo no anya tinapasamak iti investigasyon. Ta naisardang kan awan panag na. Ngam mangrugin amalo ka isan ti idul-duli nyo at takas papa. Stella. Katkas itinakunak kada kayo itinaminsan. Isardang nyo kumanti dakas nga aramid yo. Sakbay ama itapwak kayo amamin pinsan iti gayong-gayong ti kinadagas. Kat di kay ton makaalot-ot pay. Naimbag man,
Tasan nakakabila ni dadim no pagsawam ti kasta. Never pa yung kinabilnak ni Daddy. Saan ko pa yan napuutan? Nasayat nga rod no kasta. Aging ka amaalak pa lang iti diplomasya. Aramidag Marlon. Ngam no masabol akil kagagmatan ni Daddy. Aramidag. Kas kumaitian niya. Ibagag magtalawak. Huwag na agpakamataya. Anya? No dilat tagsan na. Ibagak asyak amis mo ti mangi bulgar iti madi nga aramid na. Maaramid mo kan kuana dayta? Saan ko akayat amapukaw ni Daddy Marlon? Uray kasanot kinadakas na. Isuntong pailaan ti amak. Pudnumot kit di Stella. Kat numabalin. Kayat ko pa'y amakita kasi babalot. Ngam ti mapukaw ajak ton makita pa'y. Kayat ko asawan. Saan ko akayat amatay ni Daddy? Pudno narigat. Nasakit tinakam. Lumapukaw mo ti uray asino ka dagiti naganakkan ka. Nang runa no. Pakatayan na kat aramid ti tao. Marlon, honey. Kan nasaksakit manan. No saan ang maipayan iti hustisya. Marlon. Pasiwawayalat ta ti sospek. Adi madusdusa. Sorry honey. Naibkas ko lang ti sakit tinakam ko. O sige. Astapay. Bye. Amok ka na sa ertirik na ni Stella. Tati amana ti kang runaan a sospek. Iti pan nakapapatay day di pa. Nasairak kadagiti imbaga niya Marlon. Ngumawat ak matkiti. Pudno. Ano sakit tinapasamak iti day di mayor in mundong amana. Sapay lang uma. Tama ka amiris no bilang tamaabak. Amang anod adang agsakit tinakang na. Kad pagpupututan na dagiti inik ka na iti kwarta. Nangruna ka dagiti barangay chairman. Saan na basta agtungpal dagiti tao? Uwan. Awatin dati kwarta nga dagiti. Saan na ito matling na ibutos talaga at Urayan niya ti mapaspasamak. Saan ko ngay palubos ama abakak. Nagdagkal tinairwar ko kwarta. Masapol ang mga abakak kat mabawik ti kastos ko. Uray anya awagas. Boss, Uminom ka, Max. Ayabam ni Diego. aginom da iji baba, Boss Magno. Anya ti panagrik na, Max? Mangabak tayo nga ta. No ibasar ko kadagiti sayang guseng, boss. Alanganin na. Anyat kinunam? Ko ngamin, boss. Ibagbagak lang ti podno para makita matkat di at inawat damat dagiti inwaras miya kwarta. Nasken na mga baka. Nagdakkel tigas dos ko, Max. Podno da ita, boss. Ngam da kayo ti mga bak na lakalaang mapasubliyo. Iso nga ro, danasken na mga baka. Nasken na may pamuspusan. Iti oras ti panagbibilang. Anya ti kayo asawan, boss. Masapol na mapokus-pokus ni Resolda. Anya. Numarik na yo amat atiwak. Mangriribok kayo. Katagawin nyo dagiti baluta. Anya, boss. Nalawag tinangag mo, Max. Daklagalo, boss. Nagado a pulis kan adda pay soldado. Anya. Kasanun no adda matiliw kat agkanta. Nagdagas di mapasamak, boss. Sinalbag.
Gasem man ngagpay so tigundaway. Nagranata pa dito eskwela na pagbutusan dunya karidad. Talaga na ilot tilubong, Don Magno. Wen. Kailat tilubong, dagiti managpas. Anya, siya ka di magbagam dunya karidad? Apay, mapasagidan ka kadi. Anak cheers. Natangsit ka dunya karidad. Nasaya atak na uli makakatao, Don Magno. Ngam no ilupit-lupit dati kalintakan kandayaw ko, Jack, itulok. Mama, mapantayon. Usto ng daddy. Da kayong tikit kitaan dagiti tao mo. Saan kabayan alpas dunya karidad? Urayam ti sumarno apa nagsabat ti dalanta. Mama, di bang at tinutupan ni Don Magno. Nagburek ti darak iti pan nakakitak kan kwa na. Mama, Kasla dasara na iti pan nagkitak. Nembog to sinabi. aging kayo ti mabalin. Relax kayo lang, Mama. Panunutin nyo. No ipalubos ti Apo, nagdakkal ti responsibilidad asang munyo, kas ina ti ili tayo. Ay, lading itak, iho. Talaga na pudot ti darak iti dadya Don Magno. Palaban dadya tao, boss. Kasla tigre ti salbag. Ngam saan nagsigurado, Max? Saan ka may bayan alpas? Nakitak ti gumay gayab-gab amata na kada kayo, boss. Nagtidemonyo na yan dunya karidad. Nagasatado tao ang makakita. Naglakakumanti pa ng palto ko kinkuan. Boss, Masurunak launay. Kunak no awanan parikot ko. Tanatayin ni Mundo Mondragon nga asawa na. Nadapay madlang gayam ti sinalbag. kinadapin ni Marlon nga anak na, boss. Ad-adamanan ni Tadyak kayat amay kamang iti pamilya, Max. Malapdan yung nga ni Madam Estela, boss. Sakpay lang ti ama. Kayat man wenno saan ni Stella. Lapdak ti relasyon na. Boss, Ulitag. Saan ko akayat na may kamang iti pamilya ti kaboson ko? amangan may sudan to ti mamagkapya kada kayo, iti pamilya Mondragon, boss. Dinto pulos mapasamak dayta, Max. Itagbat mo iti bato, ti kulak. Siya akong dagki daw iti dispensara, honey. Sika kumamot tan ti mga awat kan mama. Amo man ang sakit laon ay tinakam na, iti naramid ta kan papak. Awan parikot kanyak. Maawatak. No panunutan. Balay ni papam ti nakabasol. Ngam adapay lagkanas na ngagpungtot kan... Ay, saan ta napagsaritaan da ita? Marlon. Pampanunutak laan. No anya ti implikasyon da ito ay bumarbara arere ti pamilyata. Ha? Kasla makitkita kon. Aramidan lagi ti amin ni Don Magno. Ti pamuspusan tapno agsinata. Mabalin ang mapagsina na ta. Ngam saan ti puso ta, Marlon. Estela, Naibagakon kankwan. Oras a pinagsina na ta. Kayat ko pa yan ti matay. Boss, nangrugin ti parang bilang iti botos. At damano na nabasa na butos iti presinto ngayan mo, Max. Adan 20, boss. Kasta ka di. Wan, boss. Kadmano ti butos ko, itinabasa na 20 ako nam. At, kwa boss, anong zero kayo pala yun. Anya? Dahil datipod na, boss. Ang damaga kada Diego nga dahil sa bali presinto. Saan nga mabalanday ta, Max?
Mabit lang, boss. Umakara kiti sa bali a presinto. Bye. Anya ita, daddy? Naghatang niyo ka di, tibutos, dagiti umili? Stella, nabayag ka din itili ko na. Wan, daddy. Nangagko ti saritaan niyo ken Max. Ita, nakatulong ka di, ti panang papatayo ken Mayor Edmundo Mondragon? Ano niya? Siya titudwa man ang patay. Abay siya tinangambos kan ko na. Puno asaan kada kayo? Ngam tao yu dagiti nang sanab iti convoy na. Ano niya? Kalpasan na. Kayat nyo man apatayin da Doña Caridad kan Marlon? Saan mo nga mo ti sasawa, Miss Stella? Panawan lak dito eh. Ulitat tinasaok manin edi kada kayo. No saan kayo asumarding? No saan dak adenggan nga anak yo? Nasaysaya at siguro na pumanawaklangan dito'y balay. Ano niya? Itikas na. Maaramid yo amin akay kayat yo. Kan awanan magpibiyang kada kayo. Tasadino kumati pa panama, ber. Oray sa dino ditan. Tama ba inak pa yan kadagitam amok. Kapu iti pan nakaatap yo ang mastermind. Iti pan nakasanab ti convoy day di Mayor Edmundo. At daga di panggap mo makitipunan kini Marlon. Iso ka di ti pagkamangam. No kasapulan. Apay kit din na saan? Sana mabalin. Pakasat nan ti pusok day to'y papa. Saan nyo kuman abiyangan? Kan may sa. Adda akon iti husto nga edad. At niya ti kayat mo asawan. Kat day to'y tima. Oras ani Marlon ti mapukaw iti biyag. Makawan kayo mat iti anak. Stella! Agsubli ka! Stella! Saan anang italtalak? Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode, iso nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Iho? Imawag na kiti watchers tayo. Oh, 10-1 ti ratio, ti boto siyo kan Don Magno. nasaan na kaskas daw day tayo ko. Nagdakkal amulit itinagan na, tinaramid na iti daydi papa, mama. Pudot ay ta, kat hindi nagsarita iti radyo ay baga nakit din. Nga insakripisyo tayo ti biyag ni papam, tapno maala tayo lang si simpatya nagiti tao. Desperado nga minan, mama. Katamok, nalaos lakid iti pungtot na itan. Kalpasan anang warta, naabak matlaan. Wais itahan dagiti butante, mama. Pudno nga awatan dati maitad kadakwada kwarta. Ngam timot lang kay kayat da, ti ibutos da. Estelle. Hello, honey. Congratulations ken Mayor Caridad, honey. Naiproklaman anang abag. Agyaman nak. Aw-awaga. Busy ti cellphone na. Agsasarano nga min dagiti awag kan kwa na. Amang kabkablaw iti panangabak na. Idanon mo tulaangan di kablaaw ko. Wan, makadanon. Umasyarak tumatlaan nita. O sige. Kumusta mat ni papam? Nayay, agpungpungtot. Agiinomdan kadagiti tao na. Kasta ka di? May sa pagpupungtutan na kat. Inalilaw ka no dagiti tinalag na tao. Kan inikkan na iti kwarta. Masirib nga minan ita dagiti butante. Pudno da ita. Sapay la ko ma, ta makamirisan. Adi magatang tipirak, ti amin abanag dito rabaw ti daga. Saan ko lang amo? Masya na kan papa. Ani? Anya ti panagan ti biyag na. No saan nga agsardeng iti bandi nga aramidan na. Sa dino ti pagtungpalan ti kararwana. Dahita ti saan tayo nga mo? Sige, idanon mo tulangan ti kabla ako kan Mayora. Bye! Bye! Ay, no saan nga agbalbaliw ni Don Magno? Impyerno ti papanan ti kararwana.
Nya ti plano yu ita, Boss Magno. Kaya't ko mapagikaruan dagiti ng loko kanyak a kapitan. Anya? Dukutin nyo'y dakiti walang tibangkay na. Sus, di pa ikat maibusan ti kapitan dito ili tayo, boss. Anya? Kaya sigurado ada kayo tatapin da. Ana sakit tinakam yun. Tasaan da kayo sinuportaran. Awan bibiyang ko nung maibos na amin. Delikado. Napraningan ni Don Mag. Noon niya tibilin ko. Isot aramidin niyo, Max. Uwan, boss. Kaya't kung may panagnag kadakwada, nasa nasyak tiluklukon na. Boss. Magsampel kayo iti maysa. Nang runa ka nagiti supporter ni Doña Caridad nga di kan tayo iti nakalagatad ngam sanda ang nagtungpal. Kumusta ni Papam kalpasan na naabak iti eleksyon, friend? Nasakit tinakam na. Kan nalaos ti pungtot na. Anya? Kan kamunaan, ti panagbaliktad na kita muna amang susunta kan kuwana. Kalpasan ti panangtad na kano itidakkel agatat katakwada. No kasta. Punta ti rimor nga isyo ang naggatang iti botos. Pudno, Ay, ang yaman ni Don Magno. ti pan nakasanod day di Mayor Edmundo. Tinangaron itigura dagiti umili kan kuwana. No pa'y, saan ana panagnakan na iso ti mastermind? Iso ti atapan da. Pudno da ita. Adamay sa nga isyo. Ano sa dino kat mabaling ka no ati busy Mayor ti akin nagam iti amin. Tapno mapukaw ni Mayor Edmundo. Kat automatic asumukat a Mayor. Maaramin na nga tamad da ita, idin to tagkadwada. Tumartaray mo't abi si Mayor. Sumad. Kan nangapak manan. Naguyod ni Doña Caridad. Nagasat pa ilang ni Don Magno. Wano ni Papam. Ta saan anang ipila da Doña Caridad iti kaso kontra kan kuana. Tano, kasta tinapasamak na iwait lakit di tinairot ng investigasyon iti napasamak at krimen. Awatin niyo kumatinabara kablao ko, Mayora. Oh, agyama da, Kristela, iha. Amo, nga uray idi pailaan maipadamag ada kayo timang sukat iti kandidatura ni Mayor. Amok lata na mga abak kayo. Nga uray day di Mayor. Saan pailaan nga abakan ni Papa? Adada anay mamag ni Don Magno iti napasamak kini Edmundo. Pudno day ta. Banag adi na panunot ni Daddy. Tasyak nga anak na. Patyag launay nga iso ti mastermind. Nagtungtung palaang dagiti tao na. Intun makatugawak kas Mayor hati ili tayo. Paituloy ko ti investigasyon iti napasama ka pa nakasanab ti konvoy dahi di Edmundo. Masapo la may paayan ida iti hustisya. Nang runa dagiti kakadwa nga inosente. Saan kayo alapdan, Mayora? Sapay la kuma tamawatan nak. Kayat ko pa'y amakita ang nakabalod ni Daddy. Ngam ti makitak abangkay. Anak ti demonyo. Nasakit yulo ka. Napalalwak ti minumidirabi. Tinagsasaritaan may idirabi ka na, Max. Masapol na may patong pala. Kaya't kung ay kandisampel dagiti ng ulig kanyak. Namnamaak lakit din na suportaran dakon. Na nagdaggal tintad ko kanakwada. Nga man-manumat ti butos ko iti barangay na. Nagdaggal na panang loko. At saan ko amaklon? Tinaglaka pa ng loko na kanyak. Sa nagbali, kadagiti balwarte ni Caridad apakaabakak. Ngam kadagiti barangay, anang ibalingak itinagdakkalagatan di kwarta. Kaskas di, kadagitin sa langwat sers ko tinagbutos kanyak. Saan na mabalin?
Masapol na makabalo sa akin. Ipakita tibilig ko. Da kasi nadamag, Estela. Ah, ay sus, makakigkigtun ka man. Adda ka na ng dukot iti kapitan ti Barangay San Pablo. Anya, Armado ka no dagi jay. Nakaabungot da, iso nga awan nakabigbig katakwada. kahit anya tinapasama kan iti kapitan. Kailangan daw. Nakita na ka no lang ti bangkay na anaiwalang. Anatatag, iti sugat ti bakina. Maatap agapuan ang tinabilig nga armas. Diyos ko, Ay, atapan ka no dagiti kakabagyan na mainay iti napalabas nga eleksyon. anya, Ngamin, ada ka nung impod no na kadagiti kabalay na. Nga ada nang tad kan kwa na iti dakilagatan. Saan ang nakapagkadkad? Tapi nang taan da ka no. Ano di naawatan? Dakas ti mapasamak kan kwa na. anya, Inawat na katinwaras na kano kadagiti kalugaran na dadya kwarta. Imbaga na kano nga oray inawat na ti kwarta. Tilat da kayat da, ti botos da. Ay, so na abak mo't lang ti kandidato nga nagapuan ti kwarta. oray saan man nga ibaga. Amuklatan mo sino. Ay, apay nga min akas jay ni Don Magno. Saan ko nga mo, friend? Alak, padasang nakasarita man ni Papam. Barang maka-amiris mo't lang, babaan kan ka. Uwan, padasok manan akasarita. Ay, ngamin. No maipulkar tinaramid na. Amangan na makulong. Amom, friend. Kayat ko pa'y amabalot. Ngam ti mapukaw ko itag na nayon. Oh, anya Max. Anya't madamag iti pinaaramid ko kada kaya. Dayjay, boss. Nasarakan dan ti bangkay dayjay, kapitan. Awan nga rudan ti barikot. Adda, boss. Nagpatulong na iti kabarabarawa mayor. Anya. Napandan nagipila iti reklamo da iti pulisya. Kaya't mo asawan, Max. Kalabanan dak na iya pamilya. Siguro, boss. Babae iti tulong ni Doña Caridad a kabarabaro a mayor iti ili tayo. Anya. Ket adda kano ebidensya da iti vote buying nga inwayat tayo. Sinalbag. Napakaklangarudan. Ado pa'y lati barikot. Boss, saan amaliklikan? Kung nakadukutin yung amin dagiti ng loko kanya. Inawat dati kwartangan dandaniak na itlog iti botos kadagiti barangay na. Talaga na dahil tinagan nyo iti pan nakapapatay da di Mayor Edmundo, boss. Urayan niya pa iti bagbaga tayo. Nalpasan. Lukas ta nga rod. Sangwan nyo ti Mayuli adarom kada kayo, boss. Anya. Masapol asang na, dagita adarom na hani. Sige. Basta ada ebidensya da amang suporta iti reklamo. Awan mabali ni daddy. Yung saan amang sang kadagit kaso. Uray kat, ipampanakal na ti kinabuknang na. Ngamsaan nga iti amin nagundaway. At kabalan ti pirak akaloban ti kinapudno. Nang runa, nudakas nga aramid hani. Awanan mo pang sarang ko kadagiti makaamam mo kanya. Mabainak lao na yan. Kasi ita, isumanin ti taltalantanan dagiti announcer ti radyo, ti vote buying iti napalabas nga eleksyon. Dan tinadukot, napapatay a barangay captain, at igapunak at mainaig iti vote buying. Dayta ti parikot. Saan kon nga amo na niya ti aramidak? Tapno isardangan ni daddy dagiti illegal nga aramid na. And saan ko mga agsakit tinakam mo? Iti dayto ibagakani. Anya dayta? Paituloy ni mama ti investigasyon iti napasamak a panagsanab. Masapol kano ang maimbestigaran dagiti makuna. Akang runaan na maatap iti napasamak. Takarbengan dagiti biktima a maipaayan iti justisya.
Sino nga tanda ito eh? Limit kaya maturli ka gani. Hello, attorney. Anya ka diti? Naamuami di pa da mga abogado nga danayuli at darum kontra kaniyak. Anya? May panggap iti pan nakatambang ti konvoy day di Mayor Edmundo. Kan ti pan nakadukot, kan pan nakapapatay ti may sa kapitan kunam. Anak ni. Anya? Doon niya karidad di nagpatulungan dagiti nagreklamo ken kabagyan ti kapitan. Kasta ka ni. Sige. Agita tangarod attorney na pagsaritaan ta daytoy. Sige. Agya mo na kit impormasyon. Bye. Anya itang daytoy adimteng kanya kapanikot. Kunak no awanan itinatay ni Edmundo. Dimmakal ti parikot ko. Boss! Anya na ito, Max? Takas ka lang malaglagawan. Boss, ang tapulis itirwar. Anya? Ita tinamuak, mama. No kasta, agtulid batlagan tipilid, Marlon. Anya nga tati reaksyon ita ni Don Magno. Sigurado nga agpiansa. Ngem, numayuli ti darum tayo. Numakita ti piskalya nga the probable cause ti reklamo. Sigurado, nga awanan piyansana. Ta multiple murder siguro. Ta manudaan na tayo itinasao a panagsanab. Maka Montecorte, kanti abogado ti pamilya tayo. Panagkunak, mama. Saanan ang makalusot pa ni Don Magno? Nung mapanag na kanto, nagbasol kapilitan, nga karo. Anya? Sigurado nga aramidan amin ni Don Magno. Tapno agsina kami kan Stella, mama. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito hilaeng programa tayo, Iloko Love Stories. Napanaghatal ni Marlene. Napanmat iti trabaho na ni Junjun. Ay, dahito yan ti gundaway. Amapanak iti ayan ni Apolonio. Nasken nakasarita. Nasken nga aglinawag kami. Anya ka dito orderyo, ma? Linda. Uwan, Abay nga da ka dito eh. kaya't ka akasarita. Nada ka di ba rumbang nga pagsaritaan ta? Nalpasan na pinanawang kayo. Naulpit ka, Apolonio. Nagsakit ti inaramid mo. Ngam saan ko akayat amarakrak amamimpinsan ti pamilyata. Anya di kahit mo mapasama kita. Naskan ka di pa'y nga ibagagkan ka. Sinaam ko man ti babae. Kat agsubli ka kada kami. Lading itak. Dadakkelan na kita anak ta. Ada pa yung trabaho ni Junjun. Nukas na nga rod. Agbiag kayo, maure awanak. Apolonio, Kan pumaminaw ka na. Saan ko akayat ngagsango kayo kinisali? Ang mga nanya di mapasamak. apay akastoy ti inaramid mo, Apolonio. Ayan dagiti karim at saklaang tay ayatam. Agbali ito pa iti panawan. Sakto lakid din. Lakid din pumanaw kan, Linda. Saan ko akayat na madanon na kanisali? Kastagayan. O, di sige. Agsublikan kan ko na. Nalpas sa pimanawak. Mukasta. Awanan ka po nang agsubliak. Kin may sasi kan te etek sali.
Kasanon no ibagak ngagsinatan. Anya. Maamiris ko abidot daytoy Apolonio. Kung kasla marikrik na ti marikrik na ti asawa. Puno, anasakit. Saan pang-asim? Di ko may sina. Saan ko nga amo Apolonio? Ngam kasla makikitak. Saan ana urnos ti biyag ko? Aging ga iti kadenden na ka. Saan mi akayat? Nga dada ka sa mapasama kada kayo nanang. Iso sige. Nanya ti plano yo. Aramidan nyo latan. No kayat yung agsubli ni tatang. Sige. Da kami ti agsakripisyo. Saan mi akayat ada kayong mananti mapukaw kada kami. Kinapudno na. Napanak iti ayan da tatangyo. Anya? Kinasaritak. Ngam talaga adinan masinaan na jay ababae. Kasta ka di. Talaga alinaksid da tayon amamimpinsan. No kasta nga rod. Ikarigatan nyo. Alipatan ni tatang. Saan ko nga amo? Ngam kasla. Mabrihat ti barukong ko. Iti nagtungpalan ti pamilya tayo. Nanang. Saan ko apulos namnama? Akas ti pagmanagan ti amin. Saan ko nga mo? No anya ti gapuna, akas ti ay ti eneramin ti amayo. Awan matamo ka nagkurangan kan kuana. Nanang. Dinamag ko, iti sakbay apumanaw. No anya ti nagkurangak. Ngamawan mat may bagana, tapno aturok no dapay gundaway. Awan matimbagana. Kasaritak ni Marlene, nanang. Nunas ka nakasarita mi ni tatang. Aramidan mi para kada kayo. Anak ko. Ulitak. Saan mi akayat ada kayo mati mapukaw kada kami. Patpat ganda kayo, nanang. Ket saan nyo kuma. Apapasan ti bagiyo. Anya? Mapanta ka sarita day di alakay? Ay, mapagsasawak laan. Gapuman lang ken nanang. Sige. Nambusan ko ang matagpalan tirik na. Mapagsasawak lakit ti. Tiyakon ti makam mo. Ang nasyak laan, sana nanaskan. Sumangpot no kayat na. Kasi tinakunak Marlene. Gapuman lang ken nanang. Hinijak mo't maawatan ni nanang. Anya, klase tirik na ti adakan ko ang nasa andalang arudan akayat. Idildil na pala ang tibagina. Anya na una yun. Ay, kaslamatayan no saan nga agsubli ni tatang. Nakakaasi lang arudan iti maypay anak. Ay, nalakit din. Iti sa bali abangin. Saan mat siguro adakas. No ikan iti sa bali agundaway ni tatang. Gapuman laeng ken nanang. No? Dias no do agbaliw nga agsubli kas jay. Namno datayo timang pilipilit. Ay, saan siguro? Iso no saan to ano saya ti panakilangan ko kankwana? Sorry langan, manong. Anyat ka dayo ditoy. Apay tatang, talaga nga awanan patagmi kadta kayo. Saan na kami pain akayat ang makita? Nalpas sa pinanawang kayo. Dakas kayo talaga. Insukat na kami ti may salanga ampang. Tangiwat mo Marlene, ado ti tao ditoy. Awan bibiyang ko! Marlene, Di naklapdan manong. Nasakit tinakab ko. Namimpinsan at tinalikodan na tayon dahito alakay. Insukat na tayo ti may salanga ampang. John, ay panaw mo ti kapsat mo. apay ngamin tatang. Anya ti basol mi kada kayo. Apay akastoy tinaramid yo. Datayon tikit kita, tikit tao. Awan bibiyang ko! Apay mabain kayo? Pasensya kayon, apo! Kaya't milang akasarita to'y babain nga mami akadadaksan ito'y lubong. Marlene, Ading ko. Heh, bay andak laan. Tanood ako mabain da ito'y alak na kayan. Sana nagaramid iti kastoy. Hoy, da kayo babae, padak! Matmatan nyo da ito, inaimbag tirupa na alakay. Da ito'y atao, tama
Medyon pumanaw kayon. Pumanaw kayon. Agasam day nga inaramid dagiti anak mo kan ka. Adadanasan ko akayat nagsubli ka na kwada. Nakaykadang ako na Apolonyo. Anya di kahit mo asawan. Nakita ko. Ulitak tinaybagak kan ka iti na minsan. Saan ko akayat amadadaal amamimpinsan tibiyag ko. Isong agsinatan, kat agsubli kamutan iti pamilya. Saan? Ladingitag. Nasursuro ka nga inayat. Ngamnas ka nga isakripisyok data. Nasakit man. Ikarigatak nga ituran. Pangaasim. Panawan nakot. Napanyo, pinasarita ni tatangyo. Wan, katday jay pinagsasawak iti ima at ang tiado a tao. Adak, Kas lang aming bumtak ti barukong ko. No sana mairwar ti sakit tinakam ko kan na. aniya. Imparo pa na. Apinanawan na tayo kanulang arudan. Anya pa lang ti bagak. Katala, no kayat yun at tangag subli. No ay ayatan nyo pa lang nga idul-dul pa lang ti bagi. Yukan ko na nga oray saan na kayo nakayat. Da kay lata ti makaamo nanang. No kayat na ti agsubli. Ngayon pa nagkitak. Saan nalata ang mapanawan da diyang ampang. Anak ko. Kapuman lang kada kayo nanang. Sige. Bayan da kayo na niya ti kayat yung aramida. Agyaman na, numaawatan na anak ko. Ngayon, no saan to nasaya ti panakilangan ko kankwana. Pakawanin daktulangan. Basol kanya apo Diyos ti sana mamakawan. Amok dayta. Ngayon napukawan na namin pinsan ti respeto kankwana. Unak no saan kan amasangpatan dito'y balay, Apolonyo. Ngam apay nga takapailaang. Kan, nabartik kan sapay. Pangasim sali. Hindi nakisina kan papanawan. Kunak mat anak ay kadang ako. Kalpasan na tinalikod ak ti pamilya. Kalpasan a kinaguradak. Kalpasan ng sakripisyok ti pamilya kapuging ka. Kastoy tarami demon. Naamiris ko nga awan na saya abanagan ti relasyon ta. Kat saan ko akayat amaming pinsan amay kursungak iti basol. Kan ulay si ka. Agsubli ka kadakwada. Kat agkidgaw ka iti pamakawan. Panagkunam ka di ba'y kat mapakawandak. Ipakita mo ti panagbalbali mo ah. At ti panagbabawik ti naaramitam abasol. Sali, ay ating ka. Nasursuro kamat nga inayat, Apolonyo. Ngam nalpasan ti pangngadan ko. Saanan nga agbaliw kay. Daytoyin ti maudi a panagkita ka. Apay, adda ka din nang isukatam kanyak. Adda ka din nakita makasukat ko. No anyaman ti mapasamak kanya, kalpasan ti panagsinta. Anyaman ti kayat ko a mapasan iti biyak ko. Awanan bibiyag mo. Yapay ti sir-serbi ti biyag kanya kita. Naulpit na yasali. Kalpasan at inalikod ang ti pamilya gabukang kwa na. Kastoy teramidin na kanyak. Sa dino ko mati papanakita. Nasayasayat pa'y siguro ang mataya kon. Agpatalaklangan. Dahita tinaamwak kan ang kalyo astor anak. Nalabit. Anak konsensya nanang. No pinapanaw no insina day diya babae. Sa nino nga rodan ti ayan ni tatang. Saan ko nga mo? No kasta. Dakkal ti posibilidad na. Nga agsubli kada tayo. No bilang tagsubli. Kaya't yung kadipay, anak ko. Amoyo no kasanot gurak mat iti naramid na nanang. Ngam gapuman lang kada kayo. Sige, no lakit dita kayat na pay.
Ti agsubli, ta sigun ken kuana. Nalpas a pinanawan na tayo. Saanen nga agsubli, kandinan mapanawan day a babae. Wen, adakin ko anan nagsubli no saan. Nang tilaan kayat ko amuamuan, kat no awatan niyo pa'y. Kasi tinakunak nanang. Awatag. Gapuman lang kada kayo. Tanapatag kayo mat kada kami kan ading ko. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode, iso nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Payan talatan ni nanang ading. Napatag ka datati nata. Pabusuyan talatan, kayat na. Sige ah. Ngam ti parikot ita. Kayat na nga tapay ti agsubli. Kat nagbatad ti imbaga na kadata. Dinton pulos agsubli. Isumat. Ngam, agbayag na nga ta iti day a babae. Ang pangkit di aday siya babae. Ngam, gusto ti kinunan manong. Nukas di lang ti aramid day jay alakay. Ngawan mo't trabaho na. Sa mabisyo. Ay, awan lang tamo ko. Alay, prayin talatan dagiti sumaruno ang mapasamak. Anya pa'y kuma. Kat, mustamat tan ti panagadal mo. Kasi ni Apo Diyos manong. Nakarama na kitilistahan na kitagtor po si tanga school year. Oh, nasayat nga rod no kasta. Katsan ka ngagdanan manong. At danton makatulong kan ka. Kan saan tan tumutun a paglakwan ni nanang enjay tsindaan. Uwan na. Masapol na mapadasan na matiagbiag ananamay. Taan mo, nukasunod trikat na nang isaksakan. Iti pagbiag tayo. Nakasjay mo't nga rutinar aramid ti asawa na. Talaga nalaos ti guram kan tatang. Talaga? Asino ko mga menti maragsakan iti kasjay nga aramid ti ama. Ay na, manong Jun, pakaunan naklak man ni Apo Diyos. Ngam saan to, siguro ang mapunas ti gurak kan ni tatang. Wala kung saan kan ang makapanunod iti nasayaan. Nagbali na kamaag, saan ko nga inaramid ti bala kadyo anti. Naladawan idi maamiris ko, asaan ang husto ti panakrelasyon, kan panakidin na kan lakay Apolonyo. Lasaya at ngarod no nakapanunod ka. Pinagturay ko tiriknat. Tidiktar ti puso, kat saan ko nga inusar ti panunod ko. Kinapundo na, nakaluksawak edi maamwak nakidin nakakankwana. Kan pimano kayo ay. Nagbalinak nga rod amaag anti. Ngam, saan pa imot nga taan naladaw ti panangator ko iti bidot ko. Wala. Kat husto launa iti inaramid mo apan nakisiin na kankwana. Hayop kayo! Ang sino ti makiturat, tagpipinatas tayo ba? Salbag kayo. Oh, Diyos ko. Apolonyo. Nabartek man na nanti. Di kayo lang kaya Anya da itangar aramidan da. Takrut kayo magkaya. Ibis nga agsubli iti pamilya na. Takrut kayo magkaya. Mangriribok man na nanti. Mabit lang ta. Yawag ko iti pulis. Tadino ti papanan nyo, nanang. Kwa anak, anda na ibaga kanyak ni Astor. Anya dita? Tiniliw ka no dagiti pulis di tatagyaw. Ha? Kat, anya ti aramidin nyo? Apa yung nagrobot kayo? Kwa, naibaga pa ni Astor akanain ka no amabartet kan agwarang-warang hindi ni tatangyo ti kalsada. Anya? Latingitak. Nga mapanak niya istasyon ti pulisya. Sige, nanang. Kakaiso na nga awan sarak ko. Kadwaan kayo. Linda. Anya da ito yan na mapaspasamak kan kaapulunyaw. Kunak no nasaya atin ang panagam iti din na jay babaen. Nabayagan na nagsina kami, ti balangkan ti sa babae.
Apolonyo. Sungawanan si Sir Bitibiyag ko. Kayat ko pa yung timatay. Anya. Nagdakkel ti basol ko kada kayo. Nang runakin ka. Dakkel ngam ti bagik ti babawik. Ngam amok adidak pulos mapakawan. Uray, tanagong umaka nagragragsak. Ngam. Ala. Sapay mo't analadaw ti amit tap nagbalbaliw ka. Kayat mo asawan. Mapakawan na kitilaksid ti kinadakas kong asawa kan ama. Kadadagsan na basol tinaramid mo. Aaring na pinataynak. Ngam. Ala. Jakmut kami kayat amarakrak ang mamimpinsan ti pamilyata. Iso nga uray na sakit. Iturod kon. Takas tati kayat ko saan amarakrak ti pamilyata. Nagimbag kalaunay. Ngam nagbalinak amaag. Nagbalinak kadakas. Pasurot ti saero. Saan ko nakita na ita kinasayahat mo? Nasaya at akiti pa nagkita na kita anak mo. Kasta mo ti pa nagkita mo. Ngamit ti unag ko. Nadagsan una iti barukong ko magaramit iti na ito. Para laang iti pamilya jak kaya tamarakrak. Kat may karimarog nga agbaliw ka. Uwan. Ag-awit tayo. Amok. Ada sakit tinakam dagiti anak mo. Tumok no sa di langit tigura dakin ka nang runak ni Marlene. Amom dayta. Yung sada bali. Arami idam ti abi nakabalang magkidaw iti pamakawan da. Taggadam dayta. Uwan. Agkidawak iti pamakawan kadakwata. Taklo nakmat anagbasulak. Nalipakan ka din din sa usawang may dinapan kami di karinderya. Imbaga masaan na kami na ano? Pakawanan na kumahanak ko. Pakawanan? Pudno anak daklaan. Ngamyakan na mo. Tano ita, gura pa lang tagar-ari ti kaunggang. Marlene anak. Pudno, basol ti saan ang mamakawan. Di makala ka na sursurok na kita. No bilang mapakawan ka ito, iti kadadaksan ni narami Diyo. Nga po Diyos langan ti makaibaga. Marlene. Ta sana pulos mapuna si ti panunod ko ti narami Diyo. Tinakita ka akinaulpit Diyo kininanang. Kasta unay ti rigrigat na. Kabilan niya pa idi. Kat ti kasakitan. Iso ti panangiso katyo kada kami iti may salaan nga ampang. Aklo niya kabasol ko. Ay, so adidak mapabasol. No sana nasaya at ti panakilangan ko kada kayo. Mawatak. Kitawatek amin dagit at nagbasol aklakit nga ron. Naghasat kayo launay. Ta itilaksit ti kadadaksan ngayon paayo kininanang mi. Ay, ayatin na kayo launay, unay. Wen tatang. Ay, ayatin na kayo launay. Iso amakonak. Abnormal san ni nanang. Ano sam? No kasanot pa na kilangan dagiti anak mo ken ka nang runak ni Marlene. Uwan. Ano sak? At ipakita ti panagbalbali ko. Nasaya at launay. Tamas dawak nga minok apay ngay naramid mo ti kasyay. Anya launay tinagkurang ako no nakapasulak ken ka. Tapi nasakit anak iti arig nakatayak. Ket no kaano pa edadakelan dagiti anak mo? Isupay ti panagaramid mo. Aklunak. Nayaw-awa na kiti dana. Kitagya mo naktenik ka nakpahiti kong daway. Uray ibagadan ama agak. Akas lasiksika langan ti lalaki. Itorturin kon. Ipatay ko kumada ito'y. Ngam kapulaan iti ibagbagak asaan amarakrak a pamilya. Adtuyak pailaan. Ikakagumahak. Ngay laksid iti panunod ko ti kinarangkas mo kanyak. Akampay di na patag kapailaan kanyak nga may tununod ko. Hindi yun mo. Agyamanak. Ala, no kaya't mo agsubli ti respeto kan ka dagiti anak mo. Ipakita mo agbabawi ka.
Iparikdam na ita kadakwada. Uwan. Ken kang runahan ti amin. Agkidawag iti pamakawan ti Diyos. Dayta ti kang runaan nga aramidam. Kasta ti rumbang Apolonyo. Dan napinta sa trabaho, Sali. Aklunan na kuman. Ipakitakin ka amay kariak iti ayat mo. Oh, talaga? Astor, ay ayatan naklata nga uri agdan na palabas ko. Amo matan tinagbalik na relasyon mi kan lakay Apolonyo. No ididamo kat na kunakasaan ka na pagan anupay. Ta simurot ka iti dayjay nga Apolonyo. Amay saka amaag. Nag-arilat tatiriknakan ka. Tay di nagsubli kayo. Kan naamwa ka nagsina kayo. Nakariknaak itirago. Talaga lang? Uwan, Sali. Iso nga, idi ada na ijaya kanyak at trabaho akas family driver da mayor. Naragsakan kat inawat ko adagos. Astor, sigurado ka amaklon na iti laksid iti panagbalin ko amaang? Uwan, ay ayaton ka, Sali. Kat aklunan na kuman. Sige. Sa bagay, tiningitin ko matirik na iti nagdaton ka man ng kanya. Alanganin na iti damo, taamok ti kinataon. Nabisyo kan awan trabahon. Karig, san kantong agbabawi ang mga yat kanyak, Sali? Tamariknak, siksikalaang dito'y pusok. Anyan? Uwan, promise, cross my heart. Ikarik asikakat si kantula ang tiinak ayatan. Atong paltanam. Apo, alawanan. Mamahati akon. Katsapay na kumatadilak to pagligdaangan. Ikarik dayta, my loves. Akat, saan to kumaamit sa ti saan ta apag kinaawatan pinapalabas ko, Astor? Saan? Tati puso nga agayat. Di nan kita ang tinapalabas. Anya ti padamag kag ka ni Astor. Nagsubli ka nun na Apolonyo ti pamilya na. Kasta ka di. Nasayaat mo nun ornos damat lang ti pamilya na. Rumbang laang maragsakan akmat kit iti daytaan ti. Oo, kat kasado nga rod. Bilibak ba't iji abaak abaro? Saan ngagpatingga nga agrayo kad ka? Ungan nga rod, auntie. Impadamag na nga, ada ka nun napintas at trabaho, ta family driver ka nun da mayor. Nagsaya atin. Saan ka pa yung nagbarbartag? Ipakita na kano kanyak ama ikarimat. Wow ha! Nakasagana ka no amang ikalay sa kanya. Wow! Nguray daad-daad kayo, hindi na palabas kan lakay Apolonyo? Uwan ka no, auntie. Nung pa'y nasakit tinakam na idi, simurotak kat di na kung pagan ano. Iso kadot imbagbagan iti bagina, ngam idi nagsina kami kinapulon nyo. Nagsubli-tirik na, kat lidipat na kanong tinapalabas, kan aklo na nalatati kinaasi-asino. Napudnumat nga rod, gagayat. Iso nakaigkad na nga kon, auntie. Ta saan ko matakayat ng agbakbak na taklatan akastoy ti kasasaad ko. Huwag kablaawan kan, itapay laang. Agyam, anak, auntie, naimbag kayo launay. Uwan saan ka asab-sabali kanyak? Agyam, anak, auntie, katkas itinakunak, makisugala kon ka ni Astor. Sapay la kumata, sa anak ang nagbidot iti pangadeng ko. Kumusta ang tirik ng Linda, bakit? Nasaya atin. Kunaklan ng mataya kon. Dakkel ti kasi ti Apo. Awan kaya magtumarkan iti agas mo. Nagatang kontentrisita ti doktor mo. Sige. Marang no palubusan dakton arumwar. Masaelak iti angot ti agas ditoy.
San ka kumangaganat? Masapol anan-anay ti panagimbag mo. Wala. Imbang man tamaanong san nakabambantayan. Wen, tauray babaan lang iti daytoy ket masulnitak dagiti ado ang nagkuranga ken basol ko kingka. Awang gaya madaginatang ko aprutas. Isot ka na no daras ngagsubli ti pigsam. Nagsarsarita kayo pa ilang agina. Titaak lang, Dora. Sige ah. Sige. Nanang, kumusta kayo? Kaasi ti Apo. Nasaya atin tiriknak. Iso ah. Anak, saan ka di pa yan apunas ti uram iti amayo? Ambo, nuapay arimwar ti amam. Mabain kan ka. Kanayon na damagan kanyak. No talaga asaan yun ang mapakawan. Uray isulak ano kuman ti balunon na inton matay. Anya? Saan na basta matay dayjay nanang napaot ti biyag na? Anak. Amumot, adun nga daw tinaglabas manipod nagsugdi kada tayo. Ket nakitak. Ipagpakita na ba't ti panagbabawi na? Trabahoon ket di nan sinublian ti bisyo na. Saan nyo kadi pa ya mapakawan? Diyak ka mo, nanang. Ala, saan kayo adiktaran? Tadabo ko di arik na kan panunot. Ngam kuma, ikanyo iti may sagundaway. Marikriknak mo ti panakasidsidir ti konsensya na. Makitkitak numaminsan na saan na matagtagari. Katamok, gapuday jay iti nalaos apa nagbabawi na. Iti panaglabas ti aldaw. Ket nakitak ti panagbalbaliw ni tatang. Ininot ang nagsublitirik na kinkwa na ading ko. Manong? Gapuman lang kan nanang. Pakawanan ta ni tatang. Nakitak matkid di ti panagbalbaliw na. Kan nagsublim ti sigo da makitkitak di panagtunguna ka ni nanang. Ore siyak. Nakitak mo't daytan. Kasi ti kinulam. Saan adagas na ikan ti gundaway? Wan, saan adagas ti mamakawan? At iti sweldo, Klinda, bakit? Awan surok, awan kurang na. Anya? Mabalin ka di, ti agkid daw. Anya dayta? Mapantayo amin makimisa. Kalpasan na, mangantayo iti ruwar kadag iti anak ta. Sige, ibaga kada ko ada, no kayat da. Kas pangrambak ta iti may 25 atawan ti panagkasarta. Ah, Nalipatam ka di nga ita ti aldaw ti kasarta iti. ay, ladingitak. Talinipat ko dayta iti. Gabno malagit mo? Sige. Kasanumat gabin. Diyak malipatan a pinanawan na kami. Isang agsubli-subli na iti panunot ko. Ngabala, sapay ko pa. Tamapunas tumutlaang dayta iti panunot ko. Ni Apo Diyos ti baka amon, Apolonyo. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit den tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang. Agyaman na pagayam.